Ki te tairawhiti ko te hono anō I ngā hapori te whāinga matua. I tēnei wā e whakaheke werawera ana ngā kaimahi rori I te ao I te pō, kia whakatika hia mai ai ngā rori. We look after the local roads alongside GDC. The boundary is Rotorua through to Pōtaka. So we look after all of our local roads, maintenance, flood events. We're sort of the saving grace for our people here. Ko te kamupene a Boss Blackbee, arā ko Blackbee Construction te kaikiri mana matua mō tēnei wāhanga rori, hei tāna he mahi whai tikanga nui tēnei ki aia. Coming into Te Araroa was pretty heartbreaking. Being from home, run around here as kids. First initially driving into Te Araroa, pretty emotional. And then especially flying over the hill to Hicks Bay, that really hit hard for me. Just trying my best to do my part for the local road side of it, and just trying to get people connected back to our highways and trying to get people back to each other. I whānau mai ia I tipu ake hoki konei, aha koa I nuku atu ia ki tā wāhi ki te mahi, ko tana tino hia ko te hoki mai ki te kāenga mahi ai. I nara, he haipapa matua tēnei ki aia. Our highway is fragile altogether. That's what makes the East Coast unique. I've travelled all around the world building pavements and stuff like that, and hence is why I come home and grounded myself at home, because I really tried my best to tackle the coast and it still throws me curveballs every day. I te tau 2022, nā tana rōpū I whakatika I te piriti ki te ākau o Tokomaru, whai muri I a Huripari Gabriel. Hei tāna he ore te ngā mahi ki konei ki Te Araroa. We're quite immune to things like this, and we're quite self-efficient. A lot of the whānau around here just like to live day to day. One of their sections are full of silt when it comes to getting contractors to pay for that. That's pretty hard, eh? So that's why we're here. We're looking after the road closures and doing traffic management. It's been just absolutely amazing to witness the community here. Even though people are coming in to come and help, they're still helping with all the kaimahi that have come over to help as well. So no, it's been amazing. He nui ngā mahi kua mahia e ngā kaimahi rori, hiwi anō arā tonu ngā mā harahara o te iwi hau kāenga, I nara e matapai tiana ka kaha tau mai anō te ua ki konei I enei rangi whakatānei. Rahia tumutumu, Taioro.